ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 3 Nyakanga 2024, ngo duhimbaza Mutagatifu Tomasi intumwa. Ngaha amasomo agiye kudufasha gukomera kuri Nyagasani. Isomo rya mbere ry'umuhoro wa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo 19 kugeza kwa 22. Bavandimwe, ubu rero muri Kristo Yezu ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye rishyigikira. Ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Namwe kandi niwe mukesha gusobekwa kuri iyo nzu imwubatseho, kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 117. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze, kuko urukundo adukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 24 kugeza ku 29. Igihe Yezu abonekeye abigishwa be amaze kuzuka, Tomasi umwe muri ba 12 witwaga Didimi, we ntiyari ari kumwe nabo igihe Yezu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati, twabonye Nyagasani. Naho we arababwira ati, nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi ndashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari, n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Hashize iminsi 8 abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu, noneho Tomasi ari kumwe nabo. Yezu agira atya, abahagaze hagati yabo inzugi zikinze, arababwira ati, nimugire amahoro. Hanyuma abwira Tomasi ati, shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye, zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke ko umuhakanye, ahubwo ube umwemezi. Tomasi amusubiza avuga ati, Nyagasani Mana yanjye. Yezu aramubwira ati, wemejwe n'uko umbonye, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hahirwa abemera batabanje kwirebera. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuvanga kuri buri munsi, hari ikintu gishya cyongereye mu buzima bwawe. Wahuye na Kristo. Iyo umuntu yahuye na Kristo, amuhuza n'abandi. Iyo wabonye Kristo, umwereka abandi. Natwe rero igituzanya aha ngaha ni ukubona Imana, kandi turavanga tuyibonye. Mutagatifu Tomasi intumwa turi kwiyambaza, adufashe guhura na Yezu, natwe tumwibonere. Na niyo mpamvu ingingo remezo y'amasomo y'uyu munsi aryoshye iragira iti, aho twahuriye na Yezu. Mon expérience personnelle avec Jésus. Aho nahuriye na Yezu. Wahuriye na Yezu hehe? Turaza kwibaza ibibazo ku bantu babiri. Hari uwize teologiya, yiga Imana, ubumenyi bw'Imana bwinshi, uwo ni dogiteri. Hari n'undi wahuye na Yezu. Ninde uzi Yezu? Ari uwo wize Yezu, ari uwo wahuye na Yezu. Ninde uzi Yezu kurusha undi? Ibyo nawe uze kubikomeza ubyibaza, wasanga uri mu bantu bize Yezu ariko utamuzi, kandi byaba. Ese mubyeyi, n'ubwa mbere ubonye abadogiteri bafite za teologiya mu mitwe yabo ifunze ipfunikiye, ariko batemera, ari n'abahakanyi, barwanya kiliziya, babandi basitema ishami baryicayeho. Ibyo se wagize ngo biri kure yacu? Fungura amaso maze nawe ubone Yezu. Aho nahuriye na Kristo, aho nahuriye na Yezu. Ubuhamya bwanjye nanjye natanga ni ubuhe imbere ya Yezu? Mubyeyi, nawe kusanya ubuhamya bwose ufite, tugende tugungikanya, turebe aho twahuriye na Yezu. Wowe wahuriye na Yezu? Ushobora kuba nahuriye Yezu mu giti, ku nzira, mu bwato, ndi ku rugendo, ndi mu bibazo. Wowe wahuriye na Yezu Kristo? Aho twahuriye na Yezu, ikizabigaragaza ni uko nawe bizarangira wemeye uti, Nyagasani Mana yanjye, nk'uko Tomasi nawe birangiye amwemeye. Expérience personnelle avec Jésus. Gukorana urugendo na Yezu. Aho twahuriye na Yezu. Aho mwahuriye na Yezu harakomeye cyane, uhacaho karongo, kuko aho ngaho ntabwo ariho nahuriye nawe. Ufite aho mwahuriye, nanjye mfite aho twahuriye. Icy'ingenzi ni uko uhakomera ukavuga uti, koko uyu ni Yezu duhuye. Umaze guhura na Yezu kangahe? Aho twahuriye na Yezu. Twumvise mu isomo rya mbere
turi kuzirikana Tomasi, umwe mu ntumwa 12 za Yezu, za zindi Yezu yashingiyeho kiliziya ye igakomera, ya kiliziya idahungabanywa n'ibitotezo, imiyaga, imihengeri, igakomera kuri Kristo, ikomeye kuri Kristo. Ngizi intumwa za Yezu, Tomasi nawe abarwa muri izo ntumwa, aho Yezu yamukuye, uko Yezu yamutaruye, impuhwe Yezu yamugiriye. Nibwo Pawulo atanga agira ati, ubu rero ntimukiri abasuhuke n'abanyamahanga, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana, kandi ngo muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye riyishyigikira. Amen. Gushingira kuri Kristo ntacyo waba, kwegamira Kristo ntacyo waba. Iyo uri muri Kristo ntacyo waba. Wahuye na Kristo urakomeye. Komera rero, komezera watangiye gucika intege. Nyagasani muri kumwe. Iyo wahuye na Kristo, igikurikiraho nawe ujya kumwamamaza. Iyo wabonye Imana ujya kuyamamaza. Nicyo Zaburi uyu munsi tubwira, nimujya ku isi hose mwamamaza inkuru nziza. Amen. Kujya ku isi hose ntabwo ari kugenda n'indege, ntabwo ari kuzenguruka hirya no hino, ahubwo isi ni umutima wa mbere na mbere. Za nguni zitaramenya Imana n'urugo rwawe, hahandi Imana itazwi, hahandi wagiye kure y'Imana, kugira ngo nawe ugaruke uvuge inkuru nziza aho hose, kuko wahuye na Kristo. Ugomana none no kumuhuza n'abandi nabo mubana kubera Imana. Uyu munsi turumva mu Ivanjiri uri wagiye kure ya Kristo. Nyuma y'ukwezi apfuye, abigishwa bajyaga bifungirana mu cyumba kubera gutinya Abayahudi. None uyu munsi turumva Yezu umaze kuzuka akabonekera abigishwa be, batubwira ko Tomasi atarahari. Ese Tomasi yari yagiye hehe? Ntago bahatubwira. Ese yari yatinye? Birashoboka, kuko gutinya, gushidikanya ni ikimenyetso cy'ukwemera guke, ni ikimenyetso cy'ubuhakanyi. Birashoboka ko Tomasi yari yatinye, birashoboka ko yari yazerereye, birashoboka ko yari yagiye kure. Ariko ikigaragara ni uko Yezu ngo yongeye kugaruka kundi umunsi wa 8, none bateranye. Twakwibaza duti, ese ni Tomasi wizanye? Ntibishoboka. Ni Yezu wagiye kumutarura aho yari yaguye, ajya kumutora kugira ngo aze amutume, azamuha ubutumwa. Kuko Yezu atugirira impuhwe kugeza n'ubwo yenda kudutarura aho twatanye, aho twaguye. Ni nabyo mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati, si umunyabyaha ushakashaka Imana, ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha kugira ngo imuzane maze imubabarire ku mpuhwe zayo. Amen. Ni ibi rero bibaye kuri Tomasi. Yezu agiye kumwizanira ubwe, none aramugejeje aha ngaha. Tomasi yari yatari, Yezu amugira impuhwe agirira Tomasi. Turaza kumva uburyo koko Tomasi mu gushidikanya kwe, ariko ntagaruka abuze ukwemera, ahubwo aragira ngo ukwemera ko gushikame gukomere. Amaze guhura na Yezu ubwe, kwibonana na Yezu, gukora kuri Yezu, kumva Yezu ukamukoraho wowe bwawe, nta wundi muntu uzabikubwira. Aha, ati bambwiye Yezu. Wowe se ubwiye iki? Mwarahuye? Aho nahuriye na Yezu. Tomasi akenshi tumufata nk'umuntu utemera, ariko buriya ukwemera kwe gushingiye ku kubanza guhura na Yezu kugira ngo azavuge iwazi nyine. Dore ko utumikira badaherukanye burya umubeshyera. Ni iki rero Tomasi ajemo, aje kubanza guhura na Yezu kugira ngo azamuhuze n'imbaga, azamutumikire kuko bazaba baraherukanye. Kimwe mu bitugaragaza ko Tomasi yemeye koko ko Yezu yamusuye, yemeye kwakira impuhwe za Yezu. Yezu wagiye kumutarura akamuzana mu ikoraniro kugira ngo agumane n'abandi, nuko Yezu nyuma yo kumwereka ibimenyetso byose, urubavu rwe, ibikomere bye ko ari 5, nyuma yo kumwereka ubuzima bwe uko yapfuye akazuka, Tomasi yemeye. Ukwemera kwa Tomasi ushingiye kuri iri jambo avuze, nyuma yo kubura ikindi yarenzaho ati, Nyagasani Mana yanjye. Amen, amen. Ni ijambo rikomeye wa mubyeyi we, kubona noneho uvuze uti noneho ndemeye, ukaba ndetse n'amagambo menshi yo kugira ngo ubisobanure. Icyo nicyo bita kwemera. Kwemera ni ukureba Yezu, wamara kumubona ukabura ikindi warenzaho, ukavuga uti noneho nta kindi narenzaho, umva Nyagasani Mana yanjye. Iri jambo rirakomeye. Yezu noneho ndemeye, umva ahasigaye untuma aho ushaka. Niko ko mu Kristo umuvandimwe, ikizerekana ko wemeye ni uko uzavuga Imana, ntabwo ari kwivuga gusa, kuyamamaza. Ngubu ubuhamya bwa Tomasi umaze guhura na Nyagasani, ati Nyagasani Mana yanjye. Mubyeyi wahuriye na Yezu, niye mwahuriye na Yezu wowe wamukozeho. Ibi biratwerekeza uko twinjira mu isengesho. Buri isengesho ryose ririduhuza n'Imana, tugahura n'Imana, wa mutima tugakora ku Mana. No mu gihe twagiye mu gitambo cya misa, ijambo ry'Imana rya buri munsi, igitambo cya misa, gusangira na Yezu, gukora kuri Yezu, umubiri n'amaraso bye tukamuhabwa,
uko ni gukora kuri Yezu nka Tomasi ati nyagasani Mana yanjye, kuko igitambo cya misa twibuka Yezu wapfuye ariko akazuka. Ngubu ubuhamya bwacu twese abakristo nka Tomasi ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka, nuko nawe wamukoraho wamara kumuhabwa akinjira iwawe ukavuga uti Yezu ndakubonye, ahasigaye mpe gukwamamaza. Nibwo misa noneho izasohoka nawe ukajya mu butumwa ugiye kwamamaza Yezu, nawe ukaba intumwa ya Yezu ku rwego rwa Tomasi. Nyagasani Mana yanjye, umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ukuze we yaje kwigira abatisimu. Mwarimu ngo yagombaga kumuha ikizamini cyo kuvuga Yezu ninde. Nuko wa musore areba hirya areba hino, dore ko mwarimu amwigisha ati Yezu Kristo n'umwana w'Imana wigize umuntu, kugira ngo tumenyeshe byimazeyo data twese udukunda, kandi niturangiza ubutumwa yadushinze hano ku isi azatugeza mu bwami bw'ijuru n'ibindi byose. Nuko wa musore yatangira kuvuga ati mwarimu reka nkubwire Yezu namumenye ndi kwiga. Mwarimu atangira kumuzingira zero, oya vuga ibyo nakwigishije. Yezu namumenye ndi kwiga. Nuko mwarimu umvise umwana ari gushaka kujya kure, atari gushaka gusubiza ibyo amubwiye, arangije aramureka ati ngaho vuga numve. Nuko aramubwira ati umva rero mwarimu, Yezu ngiye ko muzi twaribonaniye. Yezu namumenye ndi kwiga amashuri yisumbuye, iwacu twari abakene b'umwisho. Nuko bagahora bangarura amafaranga y'ishuri, ati jya kure amafaranga y'ishuri, sinijya abandi bakiga ariko ngiye simbona akanya ko kwiga kubera ko iwacu tutari twuje ibyangombwa. Nuko bagahora bangarura ku ishuri. Nuko umunsi umwe njya mu kiliziya nsanga hari abantu benshi barimo bari gusenga, njye sinari nzi no gusenga. Nuko ngezeyo nanjye ndarira. Icyo gihe nyine bari bangaruye ku ishuri ngo njye kure amafaranga y'ishuri, kandi nzi ko iwacu ntaho twayakura. Nuko kimwe n'abandi bari bo muri kiliziya mbona bari kwandika udupapuro bakadushyira mu gasanduku k'ibyifuzo. Nanjye ngira ntya nkurikije mugenzi wanjye yari amaze kwandika, nanjye ndandika ati ku nshuti yanjye Yezu sinari namuzi, ku nshuti yanjye Yezu mfite ikibazo kiremereye, barangarura ku ishuri kubera amafaranga y'ishuri, iwacu n'abakene ntaho twayakura, none Yezu nziga nte? Ndangije nandika ku kabaruwa ngashyira muri ka gasanduku y'ibyifuzo, ubundi ndigenda nigira mu rugo. Nuko ngeze mu rugo igihe cy'ibizamini kiragera, iwacu tutarabona amafaranga, ngiye kubona mbona directeur w'ishuri yigize iwacu azanye imodoka aje kundeba ngo nanjye njye mu ishuri njye gukora ibizamini. Ndagenda umwaka wa mbere ndiga nkora ibizamini ndatsinda, ntihagiza n'umubaza amafaranga. Undi mwaka urashira, wa gatatu urashira, wa kane urashira, imyaka yose irindi shira y'amashuri yisumbuye ndaho urambaza amafaranga y'ishuri, ndi kwiga kandi ngatsinda. Biza kurangeza no muri kaminuza ntaho mbaza amafaranga y'ishuri. Uzi ko igihe cyaje kugera nkagira amatsiko, maze kwiga nkajya kubaza umuyobozi wa rya shuri uko byaje kugenda ko atongeye kunyirukana, ndeka nta amafaranga nigeze ntanga. Nuko arambwira ati umva rero cyagiye nazaga gukorera mu rugo, hari umugira neza utazi nawe ntakuzi wagutangiye amafaranga yose uzakenera ngo urangize amashuri. Nuko neza numva mfashwe n'ikiniga. Icyo gihe natangiye kurira, mpita ntekereza cya gihe nandikiye Yezu muri ka gasanduku mubaza nti Yezu nziga nte. Nuko rero naje gusubizwa, Yezu yaje kunsubiza aho ngaho cya gihe mwandikira, cya gihe njya gusenga. Nuko rero narangije kwiga, sinzi uwandihiye uwo ari we, nawe ntanzi, nahise mbona ko ari Yezu wabikoze. Ndangije kwiga, nyuma yuko nabonye akazi, iwacu nabo bameze neza n'ibindi byinshi cyane. Ubu rero ndifuza rero kubatizwa kuko namenye Yezu wandihiye ntamuzi, Yezu wanyambitse ntamuzi, Yezu wantangiye amafaranga y'ishuri ntamuzi, none narangije kwiga kubera Yezu. Uwo ni Yezu. Nuko mwarimu nyuma yo kumva ubuhamya bw'uwo munyeshuri, mwarimu nafatwa n'ikiniga. Byaje kurangira amuha amanota ko yatsindiye batisimu, ubwo azabatizwa nawe mu bandi bazabatizwa kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Wowe wahuriye na Yezu, ushobora kuba mwarahuriye mu masomo, wabuze minerivare, wabuze icyo wishyura, ukumva Yezu aravuze ati genda wige, humura ndagutabara. Aho niho wahuriye na Yezu. Experience yawe na Yezu, aho mwabonaniye na Yezu, aho mwahuriye na Yezu ni hehe? Bamwe bazakubwira ko bahuriye na Yezu mu gihe cy'ibyago, akabya bini ngo mu gihe cy'ibyago burya niho duhura na Yezu, niho tumenyera Imana, kuko nicyo gihe cy'imiyaga, imivumba. Nuko Yezu akaza aje kudutabara bene aho ngaho. Wongere urebe nawe niba Yezu uzi, wasanga ari mu bitabo bakubwira ugiye mu misa
ugiye gusenga ati ni Yezu, ariko ubwo mutarihurira, mutarabonana, utarajya mu kiliziya ngo wicare usenge, ushengerere, uhure na Yezu ku giti cyawe. Uhura na Yezu wa mubyeyi we ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubuhangange bwawe, ahubwo kwicara, kwandikira Yezu, kuvugana na Yezu, umubano wihariye na Yezu. Icyo nicyo nashaka gutindaho. Na Thomas nawe yagize umubano wihariye na Yezu, yagize uburyo akora kuri Yezu ku buryo busumbisha ubw'abandi, we agira experience irenze y'abandi. Ni nabyo abahanga bavugaga bati ubukomere bwawe buterwa n'umubare w'ibikomere wagize. Amen. Niba ukomeye birashoboka ko wagize ibikomere byinshi cyane, nibwo rero uzakomera. Ibibazo wahuye nabyo, ibyago wahuye nabyo, ibyo byose bizakwigisha kugira ngo ukure mu kwemera, ukomere mu kwemera, wongere ukwemera kwawe nka Thomas ati Nyagasani Mana yanjye. Aho niho huriye na Kristo. Yezu rero ntabwo ari ikivejuru, ntabwo ari ikimanuka. Yezu agira abakoresha kugira ngo agukoreshe. Yezu agira abatuma kugira ngo akugereho. Yezu ashobora gutuma umukene akakugeraho ati mpereza. Yezu aza mu ishusho y'abakene kenshi, akenshi tukabahungeta, nyamara uwo ni Yezu, experience personnelle avec Jésus. Yezu akunze kuzana none mu ishusho y'abakire, babandi atuma ati fata bino bintu ubimpere kanaka, fata n'amafaranga ujye kuyampera uriya mushonji, fata uyu mugati umpere uriya mushonji, uziritse inda yenda gufatana n'umugongo umumpere maze nawe abeho. Nuko Yezu akagutuma. Yezu aho nagutuma uzamwumva. Yezu nagutuma kurihira umwana w'ishuri utazi nawe atakuzi, uzajyayo. Namenye Yezu hehe? Yezu andihira ishuri, umugira neza ntarinzi, akaba ari undihira kubera iki? Hari agapapuro nandikiye Yezu. Nawe mubyeyi ujye ujya kwa Yezu umusigira kandi kuti ku nshuti yanjye Yezu, ndi bubigenze nde? Ko ngeze mu kibazo ndi bubigenze nde? Ndaza gusohoka nte muri iki kibazo? Ndabigenza nte Yezu? Ahasigaye witurize, ntuzamenye igihe Yezu yabikoreye. Burya mubyeyi, ibitangaza bya Yezu nuko igihe utari kubyumva, nuko igihe utari kumva ahantu igisubizo kizava, nuko igihe utari kumva ukuntu ibintu bizagenda bizarangira. Yezu agira atya ukabona akoresheje abantu utaruzi nyine, zantamenyekana nyine. Mubyeyi intamenyekana. Ngaba ba Thomas bari baraheze, bari baragiye kure Yezu, ariko Yezu agira uburyo agenda batarura. Nuko rero iyo watanye Yezu akagutarura, akagutora kugira ngo gutoneshe, ubundi agirete agutume ahashaka. Nawe rero niwumva ijwi rya Yezu ntunagire umutima, ujya aho Yezu aguhamagaye, ujye mu wo Yezu agutumyeho. Nuko rero uvuga uti Yezu arahari uko biri kose. Hari itegeko rya Mutagatifu Yohani Mariya Vianney ryerekeye no gushengerera. Ndabizi Yezu arahari, nubwo ntamubona ariko aranduzi. Amen, 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 amen. Kuba Yezu ahari ntabyo gushidikanyaho, byo arahari. Ariko ntabwo nkeneye gusa kumubonesha no maso agaragara, ahubwo umutima, amaso y'ukwemera. Nibwo rero nanjye mvuga nti nka Thomas nti Nyagasani Mana yanjye. Nawe ahuri, niba hari aho wahuriye na Yezu, bwira Yezu uti Yezu warakoze. Niba hari igitangaza Yezu yagukoreye ukabona gukuye ahaga, mubwira uti Yezu warakoze. Yezu uri muzima Yezu wisakama y'Ukarisiya. Iyo nashengereye Yezu ndamubona, ndamuhabwa, ubundi nkabaho neza, mbeshwaho na Yezu, kubeshwaho na Kristo. Ubuhamya bwanjye na Yezu bushingiye, twahuriye na Yezu. Aho mwahuriye rero harakomeye. Uzamura ikiganza ubwire Yezu uti Nyagasani Mana yanjye. Mutagatifu Thomas Ntumwa udusabire buri munsi. Wese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.